Dokle tako sad se pitam, pravila ću ja da pratim, mirno idem protiv sebe i ne mogu da se vratim, mirno idem krivim putem, mirno idem krivim putem. Di ste, kako ste, šta ima kod vas, braćo, znanstvenici, stručnjaci? Jel to priznajete da idete mirnim putem, bez imalo grižnje savjesti? Jeste li skužili da bez znanstvene metode znanost je stvar za ismijavanje, više svako šprda znanstvenicima i znanošćima? Đikiću, brate moj, bez obrva, što nas osramoti? Što osramoti struku i znanje skupljano desetljećima, stoljećima, žrtvuju se dnevnoj politici i ko zna kome, onima što ti kruva daju, ne grizi ruku koja te hrani, zna da je tako, ali moraš bar jednu obraćanje javnosti preskočiti, moraš li jednu bezobrvlje naše osjetat nam obraz kad već nijemo obrva, da nam se obraz svijetli, čovječe Boži, pomogu. A ne svaki dan druga priča, svaka druga 2 tjedna ključna, pa dokle je tako? I evo sad su ovi znanstvenici kao lockdown je bio previše, pa na osnovu čega ste Svjetska zdravstvena organizacija, na osnovu kojih znanstvenih metoda ste donijeli tako rigidne i totalitarističke mjere? Na osnovu čega? Na osnovu čega majku mu starog? Na osnovu čega ja u fitnessu tamo i u wellnessu mogu puhat na 20 metara dok dižem u benču 320 kila i odahnjujem da oko mene 5 metara dalje izlaze iz mene ovi, kako se kaže, vodene čestice iz usta moji. Ako se ustanem i iđem dole, moram nositi masku. Na osnovu čega? Koja znanstvena metoda ustvrdila da se neki virus mora iskorijeniti, koji je se ukorijenio? Koji? Koja, kad je neki virus iskorijenjen? Kad? Čemu te totalitarne i despotske i ostale modernom društvu starne mjere koje su uvedene u Novom Zelandu, Australiji i svagdje se pokušavaju uvesti? Na osnovu koje znanstvene metode ste vi podržali političare i žrtvovali znanost dnevnoj politici? Sad se svaki stolar, svaki automehančar, svaki keramičar, svaki mesar se more šprda sa znanstvenicima. Svaki. To ko da mesar kaže ili stolar kaže, jelovina je bolja od bukve, a sutra dan kaže, a možda je od bukva malo tvrđa, a? Na osnovu kojih ste vi znanstvenih metoda zaključili da se neki virus more iskorijeniti, sve blokirali da bi se neki virus iskorijenio? Jel vas imalo stid i sram, a? Dok političari se druže po klubovima tamo, po ovim stranačkim skupovima, po ovim predizbornim skupovima, dok rade što hoće, grle se s Ninom Badrić koja ne želi okopavati krompira, šta joj smeta, nastala je od okopavatelja krompira i ostali ovi. I oni se grle, rukuju, daju 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7,5 milijuna nađu u auto. I to u Samoboru, tamo gdje gradonačelnik, onaj koji mora ući u svaku auto i uzeti prislušni uređaj za auto, ove, kako se zove, ne prislušne, informativne, dezinformativne uređaje. Oni nađu tamo 7,5 milijuna kuna. Ko je to razmijenao milijun eura, a? Kome je to bila cijena milijun eura, sunce li vam vaše dnevno političko? I nama nabili maske, kao maske ideš u teretanu, kao dok dođeš do sprave nosi masku, kao sidneš moraš otpuhivat, zarazivat. Kao uzmeš onaj dezinfekcijski špricaš, prišćeš i svi uzmaju onu dezinfekciju, gdje ona boca za dezinfekciju. I nećemo zaraziti ako uzmamo bocu za dezinfekciju, samo ako ono tamo uzmamo, za guranje i pumpanje mišića. A? Fitness, wellness, sad slano pomaže, a na moru kad je bila sezona nije slana voda pomagala, a? Sad maska zagavšljuje
dišne organe pa treba ispirati slanom vodu. A more nije bilo slano, jel? Sunce li vam vaše, pa vi ste upropastili znanost za sljedeći 100 godina, još će zubari sad reći, vadite sve zube, mogu vam se pokvariti. Treba izvati sve zube, da nema karijesa, nema ničega. Spasite i stavite samo implantati su zdravi, samo implantati vrijede. Ništa prirodno ne valja. Ne valja prirodni imunitet. Je li jedan sada medicinar, znanstvenik rekao, jačajte imunitet, vidite, ljudi, što ja znam, zaraženo u Hrvatskoj, koliko je do sad zaraženo? 100.000 ljudi, ozdravilo njih 99,99%, 001 nije ozdravilo. Jačajte imunitet, izlazite vani, bavite se sportom, neće vam ništa biti. Plešte, pjevajte, uživajte, jer depresija nabija sve psihosomatske bolešćurine. Ali ne, oni nas ubijaju u pojam da što više obolimo, da što više, koga spašavamo, a? Prirodu, koju prirodu? Što je manje stanovnika, bit će priroda čišća, jer ovako svi samo pravimo smeće, 8 milijardi ljudi, 9 milijardi ljudi, bezvezde, besmisleno se razmnožavaju, ko neke najzaostalije životinje, on se razmnožavaju kao da kad nas bude više, šta? Šta ako nas bude više, šta? Vredniji je ona jedan Tesla nego vi vamo milijardu, brate. Zar nije tako, ha? Tako je, samo teško je pred nas. Svak voli živjeti, našto oni što vjeruju u zagrobni život, najviše se zakače za ovaj život, najviše trebaju pomoći. Oni što ne traže pomoć od Boga, traže pomoć od države. Jel tako? Tako je. Ovdje kod nas u Njemačkoj se probudili mladi, napokon mladi krenu u akciju protiv totalitarizma, despotizma, ugnjetavanja, diktature. Počele su opet Greta, koja se zalaže za prirodu, iako je nimalo pogledaš priroda je protiv nje. Počelo je u Njemačkoj opet, mladi se bude, mladi su krenuli opet u akciju protiv diktature, protiv totalitarizma, protiv despotizma. Mladi su opet pokrenuli Friday for Future. Ili što bi se na hrvatskom reklo, petkom po prošlost. Znači, mladi bi zaustavili sve promjene, iako je sve mijenja je sve, kako je reklo najstari Grk što je ustanovio povijest. Sve se mijenja, sve se kreće, sve se teče, mijenja je vječna. Ali oni hoće zaustaviti klimatski promjene, iako zna, od kad postoji čovječanstvo, klima se mijenja i sve. Ali oni žele zaustaviti prirodu. Ovi žele zaustaviti isto prirodu, žele zaustaviti virus, sterilizirati cijeli svijet, planetu bi oni sterilizirali da imamo one laboratorijske uvjete, kao mi ćemo napraviti laboratorijske uvjete, mi ćemo iskorijeniti virus, niko neće se makiti, niko se neće makiti, mi ćemo pratiti virus ćemo pratiti, u stopu ćemo pratiti virus, jer mi smo sve mogući, da. Kad imaš religije koje propagiraju da jedan vlada svime, da jedan sve mogući, da jedan sve vidi sve zna, onda neko kaže, ja bi volio biti taj, oponašati, jel toga koji sve vidi, sve zna i sve može i sve određuje. Ali kad gledaš ove znanstvenike, moraš i razumjeti. Jer ko im daje kruh, koji plaća? Mislim, i nama, ko se od nas buni, osim preko YouTube-a i ovi, koje isto su kontrolirane, ove internetske sve mreže. A? Ko se od nas buni? Ko od nas ima svoju hranu, a? Sutra mi zatvori ovdje ovu trgovinu u prodavnicu u susjedstvu i sutra mi zatvori u prodavnicu u susjedstvu. Šta ću ja? Nemam što jest, moram slušati. Moraš staviti masku. Maska je ulaz, ako ne staviš masku. Sutra ću isto tako, brate, ja ovako pametno se morati cijepiti, jer ako se ne cijepiš, ne mereš jest. Jer ovi što su cijepljeni dobit će porcije koliko njima treba, ovi što nisu cijepljeni, neće moći kupovati za ove što nisu cijepljeni, a? Gdje vam je hrana? Gdje vam je išta? Svi smo mi ovisni, svi smo mi robovi, sve je kontrolirano. Tako, jer neko mora biti Bog. Jer tako? Ne moramo se sve moliti sada svecima i svecama, mislim. Mi odredimo nekog sveca, kao mi ćemo tebe progledati svecom, pa se ti gore kao za nas moli Bogu, znaš, mi smo to ovdje kao, ti s nam gore veza. Bog kaže, ja toga ne bendam, taj po mene nije svetac. Ljudi moji, kako je sve to zanimljivo. Mirno idemo krivim putem, noć mi prođe, jutro dođe, ne brinem se što dan mi sprema,
mirno idem, krivim putem, traj, laj, 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 laj. A mene opet zanima ovo, na primjer, uvijeli maske, sada moraš maske. Kako burka nije unišla u modu? Kako ovi, znaš, iste religije nisu to vidjeli kao znake? Sada, kao, sad moramo nositi burku, staviš burku i ti si zaštićen. Kužiš ovo, pokriješ lice, oči, kapa, sada ja stavim dvije maske. Stavim masku i eto ga. Pokriveno lice, mirno idem, krivim putem, iza mene traga nema. Zaboravljam što je prošlo, ne brine me što sutra sprema. Mirno idem, krivim putem. Jer maska je postala poput ulaznice. Kužiš, kad imaš masku ti ulaziš. Maska je znak raspoznavanja. Maska spašava. Jer vidiš ti kako ova maska kako to ne mere ništa sada proći tuda, vidiš, to ne mere ništa proći. Nigdje, jer to totalno štiti od svega. Od svega ta maska štiti. Danima je nosiš i ona te danima štiti. Ova maska, mislim, to je do sad bilo čudo neviđeno, sad se tako otkrilo kako maska ta za svemu pomaže. Maska je ključ svega. Mirno idem, krivim putem, ne brine me što se sprema.